Kiwa da register kam kiwa krek kontrak kerilum jaintia hadin IHM yumut ki pra wa krek kontrak hajrong boni iko iwam sngau to wam che ki wa kentup heyato wa ke GST tax bill wa ki wide de chim ki karai usdang no da kaseng wa tip kam ko all jaintia contract and supplier association. Wei hagi yalang wada penman gi hak arpau tri uni benai da jit harok gi ya ki wakso kam wa cipor kaseng ki wa pelai bai yai kam kat wam pudap jit ya ki dekot wa pura da ke general meeting. Ki wakso kam wa cipor kentup ya u presiden u welcome lengi u vice president u Pidakar u general secretary u RK Petrus Rembai u assistant secretary u F Manar finance secretary u El Dekar kat wa ki dekot wan kentup ya warok ki kontraktor. Haya kelam wa presiden wa cipor welcome lengi kana wa lengba kani kaseng dawli tho yutip ki hajrong waro iko iwam sngau tho wam chegi hajrong irukom pelai ka sorkar iwu yato wa ke GST tax bill wa kiwi kana haro wa daw M1 ke yalang warap he na mo ke general meeting hak artri ubanai wa ar hajar ar poso he wa gani kesengi daw jit pen scam ya ke wakso kam wa pura kam te da khut kentu ya warok ki pra kontraktor ke supplier wa wan lang hakatai ke yalang lagi wa em haka sorkar ne ki wam emle ne bah isdang ya kini keseng to yo krek salonsar ne bentai bah imiat ki wa krek kontraktor hi ta kani keseng yong i wa da yesdang ikan do ke khat bitrik benau nengkong ar jar ar haso ta iperti yang ni keseng wo senyi to man ko all jaintia and supplier association the senyi kani keseng yang ini down way changing yang i contractor yang i hakiliang ro ni benta ke GST ki tax bill na dong chedong kum siang tho i hagwan burkom lai kani ka sarkar pelai ke kini ki tax yang i siang tho i contractor na kata dang dia sen no i kani ka sen yang i le man yo man hi ka yo li tho tri le i ki tax le ni ki wan ka tax ke ya sarkar wa him kani i contractor ni da kani to ka kani wan da mani ka tu ka sen go ar wan kani le dai perkhat khia bai ya kani ka sen lai bai no chakma ne ba im kala de mkrun din i sewan ne ba yo man hi ka sen le walai bai la renti da jit ile ya kita ginong kit kam kita ki protem president kita ki secretary ne te man jumot yo lai no hi kani ga sen no i chakma dan ni to ga patrick la dia mani i kani ka meeting yang kani ka sen la de yo i chibun ki jing ya klam ne benta haperdi yang ki members chirup lang wi ha kani ka thap oto man jumot yo ipen scam no i bai ya kani ka sen yo la ti ga kat kamoman ye gitu ijing tumu yang i chakma da heni por ngasnya man jumot i la da man i gam ni cikam ni usa din kani ka sen yo i boy chawat ne kata ka daw te i yo la no i chakma yo pentelung no i kami jam yo i go to kani ka kam khi kam khan yang i kham tam i kontraktor tu em po ka rijantia lo wi kam ta da ye klam ile shibon ki kam go daw le wani sikman da daw em ile man jumut haka artrik le daw man biang i kata ke general meeting wan hekte open scam wani ya kita ginong kit kam na do president hado ki general secretary wa president ter kam ta dia open scam wani ha kata ka atrik wan heni man ma welcome man he uga acting president man po hete por dai open scam wani ya kita ginong kit kam yo ngani ka sen yo la luti ne benta kata ka kam kontrak yo i ko em po me kalia kam jo la ka district hero ko wi ka regentia yo i sa ta sa sisil la nga kwa biang heni khut biang ya gitu pra kontraktor ko em ong go em ha sarkar la ne gum em sarkar la ne go em back up la chadien ne khamat re gani ka senyo i to senyika da mon lang yong i kum em na do gi nong lam em ne wan le gi te ki no mi khamat ke re i chim lang i kan thup lang i waro gi contractor go em ko da de register che government che sarkar i khud i phi wo em lang bi che ro i yo kra lang i
yo miat yo bahaga tegar kom ye penlai ye kani kam yo I ye tentu pada dep kedau sekman de benta gini kita ku im sao thoi na do ki GST ki libers kini ki royalties ku emah ku a naga sorkar ni kontraktor nete daw akan tuos chisen biang ya gitu ki kontraktor la ni ki supplier ku hapo kani ka regentia khamtam maya yo I lang vi yo bor yo bu yo mstin bi yo wan bi hagata ga atrik ne bah yo man hi hagata ga por yo man hi gata ga jingilang yo man hi gata ga kam ga jam yo ngani ga sen yo ile man ko lai baran pi yo baj hi gata gi kam ga jam yo I hagata ga sni ni ni gi jing yo gi kam ne hagani ga jing go I chemi haga jing lain ti yo I kam gi kontraktor ne bah bon sin ke GST de Amerika gatu mandala dedika le ketika return GST dalai ki cyber le ma jumod mche myo jumodi dalai hai kwan ki banta le myo jumodi ti man jumod kani ga sen thap lai no di tho ga de ka ni ki ti tha le gi ni GST wa le gi ni ki tax dalai le chemi le bon sen wat ye ki labor le man jumod I Jesus kiat kam ki seksidel ne kam ki tegi type on hajis kiat igatu imto ula igatu ne ba bon sen ni to iginon driver te hini to man ipen kelumar khle gi igi kontraktor ku hagani ga state ki ya ya I hagani ga jilla ya I kam tam I bathan gi chani chari jantia pen kelumar khle gi ne ba gi kontraktor yang ne ba bon gum se tho wada wati go se tho la tip ki hagwan ga nongrim penchong nongrim gi ga ni gi GST ki ni gi tax ki ni gi labor nomor kita kam le igi bill igi tu running bill igi te ki hand receipt igi te ni kita le bonte se tho ki kontraktor gi man le de ga ni ga sen yo man yo che yo ni tho tre no ga iwan ba se tho yang gi para kontraktor yo arar haso kaniga senyong gataga all Jantia Contract and Supplier Association yongi the propose kayo ma welcome langi ka president the white president the propose kayo Yusuful Kar general secretary yo RK Petrus Lumbai assistant secretary the jet kayo Hasbon Manar neta ki Yoni one finance secretary the jet one giving start car the kita ki executive member MG waro ku hagani ga sen yang ito manjimut kita ki member baik waro hagani ga all Jantia Contract and Supplier Association yang kita tak man ki rai yang ka ni ga all Jantia Contractor and Supplier Association yang